Mutaaramu wa mantu jege siasa Oscar Mutugi ogete kurita gitene munino Rais Rigathi Gachagua gukeja na mantu nkabo jaja karingithia baba inge na tewata munino wa Rais ake Mutugi ogete Gachagua akeja kuritwa gitene akangaratania boka tha thirikari ya Rais Ruto oringe ogete kuri na umbani bo Gachagua kugwata musiasa omwambaru bo nene twekinya kithurano giki nene kejete na akamugwata gutwika Rais wa Nthiguru Jakabo Boteng'ani. Oscar ogete abunge baba inge bakaremwa gucoka gitene ta bunge kithurano twetete bakeja kurita Gachagua gitene na wakiaria Mike Makarina ugete ati na njira ingi ya gwitunukia akiuga kebata ni atongeria bamiro gukara Nthiguru na kindi kina Rais kenda kuona kira miro ikagunekana kyo Mutugi kare nori na rugono ruru Rwadia rwa musoanda jwa kweberia munini wa mutongeri wa mugongo Rigathi Gachagua obisine rwithirite rukigwata mwankyo uria kugukia ngutu na miari ekiuga kiumia twitite kuri na umbikano musoanda juju jukinyithwa kirembunge nene na ndi akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi ariugite gari riri mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto akwenda kujukia ni rithu kuburu aria kugata ngerekano DP Gachagua kenga tobisine Gachagua akethire na kanyaga kaingi na akethira akirwaga na thirikari u ari mutongeria munene muregani wa thirikari ya Ruto. Gachagua akethirwo na a lot of time, akethirwo na igitari ringi sana ya kuthiurunka na kwithirwo akidestabilize thirikari kumuimpeach ikethirwo a risk ikethirwo na consequences in that nande ore omba go spearhead opposition officially ategukira kingi Oscar uga Gachagua keberwo bisine kuga twika ati omba kurunga magete kenge no ethira akigwata mbaru mupinzani wa Rais Ruto mwankene jwa ngiri jere 27 gutigira ni bakomwania kinyawe kethirwo impeach ati omba kurunga makanya kairi no eze naka kingmaker kana akethirwo akigwata mbaru another candidate kinya wengo ati kurungama na ikethirwo ina effect ke re-election bid ya William Ruto. Muthiene Oscar uga bukethirwa buru gwati mono kiria bunge barutererwa kirimara wona bagwata mbaru muswanda jwa kweberia DP Gachagua wona bagwata mbaru muswanda jwa kweberia DP Gachagua obisine kiri siasa chao cha mwaka jwa ngiri jere 27 Oscar akiuga bakethira bari na kagita gakomo kiri kuringa siasa yu thaizi ne motion bago support jo go impeach Rigathi Gachagua no koria baraba ingi probably batithro bena a very genuine reason yani ki Gachagua kwa impeached other than the reason that probably president no kwenda Gachagua impeached in simple MPs ba Meru kaba kuthingatira rwaria ro president kana mendekithia zara rais ya kuga without bobongwa kwithirwo make decisions independently. Kungina kumuteteri wa kiodo kya mwingi Mike Makarina akithuja ndiunga ya DP Gachagua Jamiru Narua aruga wa kwirigirite Gachagua eja ete atongeria bamiru abere mathina jawe kenda beta kumutetera kiri mutongeri wa mugongo ya kuya Meru ukwiyete wita atongoria ubera bagu ibombeti bona boy president iteni president bo moire ntena makosa una lakini wewe yeta weka civil president ba tu berambe mbikia kwa ira Meru Gachagua ni ndo ene president tutiomba koria meagetha tututena maendeleo no ntobo Andre Gachagua ariwa woi mulima ako hatanithia mauro ndie chokerete oko weye ngare monki chokorete ko maweye yonde achokorete ara woto butere ana bonde huku marembere iro bakinoti betere iro ba bonde betere maparasita to ana beto bonde beta ende yete kuriro tuku
we lia ni yako hiyo bwana. Kingi makarenari uria bunge bamiru bakethira bakithingata mutongeria kimiro bethire bakiandikanira kira bakagunika nakyo tangerekano akiboria wona CS kithure kindiki ajukia giti kiu kia DP Gachagua na ndi bethire bakiandikana kigunikira bakona kumania na utongeria bwawe kinya kindiki thai mwana twarea mbere tumwikirete ne kiuka bukandikanira noe babu borigete inya yesi na toburekera thaika bukathigirira mwana inchi burakua ureyite bo impeach Gachagua andikanire ino mikataba yenu tebota kuringa mpe utherikana kutheka kinya thire kindike utemuntu mwete kwa siasa politiko utemwete kwa kinya kindike no hatu aluke lakini kwena maandiko weta tharaka bo andikanire kinya githege ndigo chereri tharaka nabo bandikanire awe mwembu andikanire awe kendro twira bo gathithia eu ndio tugethira twaneri kiripotra nteto cia weru wikendi ria kwarietwa ni mutungi kare.